Dewa Ratu Agung ari kalaning mapi deket bapaknya nih balsang titiang mana ipun imudite waluya kadi ke belabaran deke piawana ngasampuni ke mana ipun eriantuk ipun lelah memisan puniki saniluk Dewa Ratu Agung ari kalaning mapi deket bapaknya nih balsang titiang mana ipun imudite waluya kadi ke belabaran deke piawana ngasampuni ke mana ipun eriantuk ipun lelah memisan puniki saniluk tur maning mangkin mekenyeman kiwayanmu didesah ke ban-ban alus pesungunyin ibune kadi bawos ingi bapu manut kadi bawos bapune ane busan dia ngiring pajang mana lokeni tiang sing jelakar tulak ben pidang jelakar nepuk lakar loken iwe kemuka gunung kawi meme bapa kiring titia duaning tiang sing jetaen ngeliwat ke alas-alase nanging bapu makemiwak mimi ane sanang lakar ajak tiang manut kadi datu jone daler nuning ami daratang napi luhur sane keraosan haring bapaknya nih sampun sami reki kebuatane punika kedartayang oleh ipun bapaknya nih masyawat memangkin raris ngawiwitin masaur bapaknya nih
bisa cagi bapak tambah asyakan jiningi suwireh bapo yapin je bapo tuh belogo bas lebih natuah abesik nyet bapo ni lakan utang keadaan nyet jiningi sendak kia ngomong mangkin mau sang tidiang duk ipune mau pegonyak mau sang lakar luas ke Gunung Kawi saget gule jemuge nih mangkin saget wenten maswara kulkul nyecah dados munyinipun modite nyang jaga maswa diwaone asapunika cirine ne mangkin raris masrawet iwayanmu ditepesu ke jalan beli wayan mudiang mulku rarisipun mabaos iwayanmu ditu beli wayan mujang mererot-rerot anak ngengken ni pusat ada di ngahicang ni suaran kulkul sang mangulekal manimalan wajah mangkin cerita yang didiang puniki mawe sangat dikulkul membawa sering wayan mudite anak mati ngaran tepian nyani kini wayanmu dide keranan icang ngedil kulkul ne ada anak lacur anak mati ne jani segerahan ne nyamu pisage utawi kerabone kemu ke banjar jani ngayah keliyane mangkin baosang didiang puniki kelian adat mepengarah raris ngesengin minekadi punike kalian abati apa
mawit kelacuran padem mangde side permangki rainene sane puniki sampun jaga ketanem pajang mecaru mawanang nenten dados sangkean mangde para sideraine sane mangkin metanem riantut sane malih tigang raine wenten cecaron agung Koja manja wali krama kebaos punika cecarone wantah manco wali krama ipun iwayan mudite mengpeng ningahan baos sangat ngorahin di wau puliku ndak kamunyennya yang mawasane judet baos ipun iwayan mudite wantah ngiring menyemak belakang riantuk asa punike wantah parinike punike mawanang iwayan mudite malih melipetan mulih nyemakipun tiup bendoan gede mengraris kemanyari sahe pasepan-sepan ipun raris menjalan ke Banjar Jageng Ayah lagi pajang kasepan saking lekaberiben manahipun doyanipun jaga kaset nyanan pengerauhipun iwayan mudite punika mawanangipun kadi gegiso kumasa mati gupuh nulungen ngelarisipun masuk ring sang mawit kelacuran padem rarisipun gupuh napi luwir jaga pailen lakaran kesemo penegenan sangat cukcuk gupuh ipun raris megarapan manyare pada mangkin baosang titiang bide ratu marero-rero laris banjari teke merike ring anaki kelacurah pisan ring sesana mesesaputan maudang samir ke mererod-rerod luh muani dan pepegatan
sampune pada rao jenukane mriki raris ipun ngomong-ngomongan emak pegonyari antuk sareng kata imu dieto mereren malu mangkin ngawiwitin mabaos wayan muditu sud mereren malu megarapan wayan mayake madarcana namai malu dini ajak yang ngoyong nih Jawa Tenginang dan malu meroko nih ada masih meruko gintiran nih roko benak ada masih bin roko bentul nih mai wayan ande nyamat gawe padi dia Dewa Ratu Agung goban wayane caro barat ding ulas embas pedidian megarapat mai mereren dan malu bene subejek ka ini dakana pada negara Dewa Ratu bajang-bajangnya samir kena seken ipuni wayanmu gitu nampin masih menganyugen dur maning mangkin ngelekes puniki bajang-bajange make sami raris penyuhin ipuni wayanmu diteut aduh menganyata ngeroka sios wenten malih puniki wenten nyemakang roko tur kenyiding punika rokone sami pada deman mulgal sami pada deman ngulgulen minakadi wayanmu ditebeh kecandain kegecekin puniki sipah wayanmu diteni riantuk anak banat ipunimu dite anak ketong metae madiaga nenten wenten gumanti anak sebet ringipun imu dite riantuk ipun cucut pisan becik pisan ipun masih sesana yadian mebanjar mah pisage ngalam jati tua pantas asing salaga
anake nyungjungan utawi ngajuman sing rarasange ringipun imu ditu sing tingkahange mekejang pangit mekejang anut Raresna bedabang kasetra gelisin cerita makin sampun reki medap-dap anake jaga kesemuni wadangane wasana lare sawone punika jaga kebersihin sampun pepet napa karo sane mangkin sampun kenyekan puput ngupekare init pilene mangga manut ring anake sampun puput padam yemun itu raris makidu ni mangkin rare siwayanmu dide nyumang antuk kekidungan manut ring anake sampun puput padam banyare saminuta basang titiang puniki kramone sami rekenutan manut ken kakidungan iwayanmu dide puniki rame punike wenten nalersane mekidung mamuit ni mangkin sampun parsida nenjak iri kering setrene wadangane wis muruka cutetan titiang maosan ri sampune puput sawone punika kawrukin banyare mengantia sampun sami puput ni mangkin puniki kramo adate raris ngireang sampun jaga budal dede jijing miura punike kedancit puniki asune beh mawasano pegeraung duk punike goake ngegalok mapuna puna mangulo
ipun mepunduh yen jawatah titiang penyiwan punika asune Dewa Ratu swaranipun ngulun-ngulun. Sapunika ke swaranipun anake mirip ngantana yen parna kawentenan asune punika minabu enten kantenan anggadi punika kejantenan kawentenan asune punika mawanang ngelisan makin wayan mudi debudan sedang gede jani juma ari sampune teka dipun wayan mudi ring jumahipun dapetang bapane sakit Dewa Ratu Agung dapetang bapanipun de mapulisahanipun metanan sakit banget pisan malih lemoni buka dadu malih keboyo asiki lamanipun sakit maka dadu puniki lho kering sanemuani yemu dito lintang gupu punika kewentenan bapanyane nimangken baosang titiangi wayan mudi tebe gupuh patut lieu nguleg guap nguleg kal sesingol awak sakit buka kulit malih awakipun bapan wayan mudi buku pik-pik tadi rasa sakit ipun bapanyane yang aron waca Dewa Ratu Agung ini mangkin baosang bapanyane ngangsah-ngangsah yatin ngelawan-lawane nipun mebaos neng bapa lambian lacu nah jening wayan mudite yen kene tuak sakit bapune lambian bapolakar sing jenuh tugan nunggu jening sakit dan sindo
sing nyidayang ben bapak kar ngelawanin kening napa cikin sirabapone ajakan Dewa Ratu Agung bukumpu kasan cirah bapone nang ut-utan malah picik-picik malah jening ya modita tuara tulang diwahune asa punika baos bapanya nih be Dewa Ratu wayan mudite nenten jetula manut ring raos bapan ipune sira tuara kingsir ini mangkin raris kapecik-pecik ke jemakang lengis taler puniki alis keserot-serotan taler ut-utan memene maduka diwaune asa punika parindikani wayan mudite ngutang mineka di bapanya ini makin malih puniki memenipune makin meduhan tur mekelokan ngelokin wayan mudite mudite kini tuah sakit mimini sing nyidang dan ngelawan sakit lacur mimi yani ngalahin jening sira memene rasa belang kadi sakit tenggak mimini rasa-rasa pelah asani kini dekang mati tang sidang banakana sakit berat pesan wayan sing nyidang pesan ban mimi nanang lacur yani lambian lacur mimi kening waspada ningkan api luwer pitutur memenipun ya matone mama mijir mau sana nenten pepegatan iya peninggalani wayanmu di dunia pacuret cet walu ya kadi pancoran uyakti lan mamunyi nalana reh asapunika pariniki nemangkin raris ipun mebos iwayanmu ditebik ngelawan-lawane
Bapa di dia pamit dumu nah kini malu bapu dia ngalahin malu bapu ngelokin iya meme suwireh iya kau iya meme ngauken titiang nanging deg-degan pesan bayun bapune yen kati bapu ngalahin tiang dong kengken wasanan tiange suwireh tiang pedidian najani kal ngalahin tiang malu bapu ngelokin iya meme ya kemain depan ini 20 ien kapusido bentiang lakaran nangtung iya meme jani dini kal pundukan pang bareng-bareng ngajak bapu bapaknya tanda di mangkin baos sang titiang minekati bapan ikune dewa tuhnen tendado antuk ipun mesaut kebando ulit kaki kebrak melinda puniko parinikan bapaknya nih areh uniki kau minekati memen tipune raris kesalahin ngalih memen nih nawadnya gajah amatena riantuk medok-dokan genah bapaknya iri kering balik gede nih memenipun cuma meten ini mangkin raris ipun masuk ke meten kering tongoh memen ini memennya nih kesangkol pesu ini mangkin raris kesangkol memennya nih abo pesu mangga tidak membunuh rimbapan ikune balik dangin kapundukan tur ayat jago pundukan iku diri kering balik kedenin ani wenten bedangin Surga giasi kasunang ya maka mangkin raris keselangkup bapaknya nih makomiwah memen ipune tur kasunang ini kesang sakit buku kali limanya
pinaturuni ngayang kikian minekati liman ibune saking tenawan sangat sakit bapaknya miwah bapan ibune tur katatakin sirahne antuk ibun iwayan gitu mani kebuat memene nanging limani imudide sanering kebot punike nyelangkuk memen ibune menghitung tuyul amun itu kepayahan ibune nenten ngitung karena terian kupu asiki wantah pemuat manah ibune yen wantah juga antuk mangdo mau urip kemawon punika memenipun kawin ngeringi bakul memen nyaneng ali apa ini mungkin sakit ngeliap niki mekiudan memen lantas mati lamat lela di pabina Ratu Agung ngeraris memenipun padem mawasane meleglogan dados baong nyane ring pabinanipun iwayan itu iman itu puniko parindikan memen nyane bi adeng-adeng pesan puniki pelan-pelan iwayanmu dice ngaria roramane muani nemangkin rarit puniki kawilang reraman ibune sane muani memenyane kaki sidang Ariantuk sampun puput padem tadi memen iwayanmu didek punike mawanang mangkin kaki sidang dados pangken memen nyani banyak tong ada bayu memangkin raris kau sudin ipun minek adie mimi dewa ratu nyemelate riantuk sampun nenten-wenten ilmu sampun tinggal tahu ipun imu dide memenipun mati tur mangkinipun nyumbah sumbah puniki memen sane sampun puput padam dengan ngarur rubin wasra wasya
celeguk ipun wayanmu bisa ngeling mangkin rarit kerurubin minekadi memen ipune banyane marurup malang ri sampune puput reki merurup punika memen nyane bapaknya jagin areh sampun merupuk-upuk puniki memen nyane merurup ni mangkin laris bapakipun makin kealih kejag-jagin oleh puni wayanmu itu angkiane nama neka mawasane melulun-lulunan ngemenekan mangkin jiwa parimananipun angsak-angsak bapaknya pesuk tur maning sangat sakit ipun ibaput lah peceriat pesuk luk ipun imul parindikan bapaknya ini mangkin begitu ipun iwayan menyemugi mengangkakin ban bawa digelis mangkin kasimbuh puniki tuat baong puniki pun kuping raris temput minekadiru puniki irung antuk bawang pula bapaknya ingat malia aku ini mangkin ngaten puniki bapaknya tur ngepet mekiudan mengsegang tuang munyi tur maning ipun ngangsak-ngangsakan utawi ngelawan-ngelawanin mangkin membawa bapaknya nih majang ring ni wayang bawang termegat malih suaraan bapaknya nih joh di tengah gaung dato malih pegat-pegat ibu dite kelintang tuyul udah wayan gitu luwih mustikan bapune wayan dong tuyul kajian wayan ngendanin bapu ketekaning memen jeningi Jayeng ayakin bapu dong uli tunis semengan adane buku jening gupuk ngayakin bapu dan
meme pajang na cening wayan itu najani bapu sekan pesan mapi teket kenang cening tuah amun tuah pegan tosan bapu ni minggu cening jani ada ni buku bapu lakar nutup iya imimi prakat bapu lakar jani bapu mawakan buine tuah ben jani dogen ada ni buku bapu man mapi tutur tekenang cening bagusan pang cening waspada sikse ningah pitetak bapu ni cening mutitu yang subah nayen buat buku bapu prakat mati ngapain cening kewala sumber muruga di subane mawasan murugan baken bapu ni cening nangin ke apang mapuna sake walo ane sik bapu sing jedati nyen bapu pelasan pangamapunduk tuah baken bani memen jai tekan bapa nyen bapu pelasang bangken bapu ni ketekaning yui mimi lawa jai kemeluas ke gunung kawian di subane mekele-kele cening kinkina laka dewek ceningi laka kemun loken si baput di gunung kawini ragang jua bapa pecah di subane cening teke di tuseduan ceningi tuturah buat perindikan bapu ni ngajak ye ini memperagat mati berat keyan memen cai nah lautang ditu terangan teken ye iwe bareng-bareng si barengan kata buku bapu ngalain cening mati karayaning ye mimi mongkone haki ngatang abang nado ade mawet tulih pebangi bapu merupa bungkung do ingetan angen saha bukti apa nyentu nema soca jago satu bungkunge ane matan tujune te jaga satu
seru ada sing dadi dolakar kapan jening bangde ketanduka yen sing kejening inget ngapo bungkunge totonan sina jeneng lakar ketanru itu segenang iya iwe jikna wiyaji Syait Yanak Bapa apa ngado angon jening ciri tuah pianak bapu totonan yen sing atetus sina bakaran wawangan iya iwo lakar nerimo bebek jeningi muyen nyane magat oyaki suaran papan nyane dewa ratu kaung jok di tengah malik pegat-pegat suara pun ngaras ngelantas mati dong dewa ratu agung sayangi ngigisa munyin punika bapanimu gitu ngerarap punika raris dipun puput padam Yemalidang alin mangrah suwire asa punika parinikan bapanyane dewa ratu agung kopling saking mangkin bangken bapaniku